Northeast Dialogue to hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. I special dialogue of Northeast dialogue to connect the topic. How international politics quite a issue latest political development in international politics. I Manipur am not the India ki Bangladesh how akan ihou ma lakhi badagi marwena mahiroi sing amasung naha sing ko iba university ki horokhi ihou ma ekoi ki kota ga mari related ihou ma lakpadagi ihou sidigi manungda Bangladesh government na hauji Bangladesh government pariba political parties si hanagi je awami lig koi hariba awami lig sigi prime minister oina matam sangna hokiba term ahum loiro matung da mari suba consecutive term oina Sheikh Hasina na prime minister oiga panbani hariba Sheikh Hasina ki prime minister oiba government sina I protester mayam ki mathakta chathava hingsa ki thabak singda chawrakna miyoi chahum hena sihiba amasung masigi mathakta miyoi lising tara mathoi nithoi gi chang da habatare makhoi je arrest tawkhiba masigi issue si yam kankhalak badagi habatare issue si da internet mayam se shutdown tawkhiba curfew matam sangna chalai khiba maduna zo muk miyam se lakshan bang makta badagi miyam gi oiba akan i hosi lakpadagi ngarang si latest oina ngarang hokiba nithoka ba numit sida miyam gi oiba yamna violent oiba miyam gi akan bi ihoma Bangladesh ki prime minister na leriba magi yumzi Bangabhavan haidena masi prime minister ki palace oina adamai recognize o mafam makhang prime minister ki official residence tamna masing yam grave in terms of lakta lakiba mi masing sina thomjal akanda Bangabhavan sida thomjal akpa matam sida prime minister Sheikh Hasina na there was around 2:30 ngarang afternoon gi pung ani makhai muk tarak pa dwaida makna prime minister from the resign to romo matung maksi military helicopter amagi mating lora kanda Dhaka gi Bangabhavan sidagi makna pai khivase ekoi Bangladesh ki safer zone amada pai ki madugi matung da Bangladesh na India gi yes space panung da chang dabagi damag India gi ayab loki masi India gi hoju ki oin external affairs minister oiva Sri Jai Shankar na ekoi ki yam tienba matam da yamna matamse yamna tiena ekoi India da inform to ri haidana madugi khutong sa da India da mayek na khi haidana ofum jing thamgi adugi iroindana Agartala da landing to ro matung da Agartala da gi amu Sheikh Hasina shi India gi capital region oiba national capital region NCR gi manung oiba tawbatabu Uttar Pradesh ki manung gadi oiba Ghaziabad haiba mafam jida hoju changja pham lawraga laikhre hojuk magi asylum United Kingdom amasung USA da approach to wigi film ni approach to jida USA na jo mag ke visa ji cancel amuk tawgre at the same time UK na man han bathungba laipak to da leinaba ekhoi moida hojuji ki oina asylum pibigi madugi policy leite haidana masi deny to bire habadare sigile film jedani hojuji Bangladesh ta boom to economy habatare yam chawkhalaba economy ji boom to one of the fastest growing economy in South Asia oirambadagi hojik Bangladesh si anubulenga amala kadori Sheikh Hasina na resign to khibagi ikan kanadana Bangladesh ta hojik lakhibasi Bangladesh ki general habatai hojuji ki oina Bangladesh ki army chief oiva 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏 hariba nupasina thola kanda tonga political party ki miyoi myam unare harakana political party myam dugi mifam ama ekhoi iroina na habatare man press briefing ma khak toki haiba press briefing sida magna daita puna mak lawragani haraka ekhoi ki Bangladesh ki prime minister resignation torombaji confirm toki aduga confirm toki iroina na Bangladesh ki anobo lengak lon asi ekhoi mokoi na caretaker government amoina pairagani aduga anobo interim government ama semgani habagi wafam sing Lucky. High no political development, ma'am, said the Canadian democracy, nor is that okay study of the Lincoln Levy visit Noxia, which again, I have the Noxia, manipulation about public personality, a Pavung Posong Sonamani, renowned Socio-Political Commentator, Pamutam Noxia, and Equigi manipulation social activists, all Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee, AMMOCOC President SM Jalal, Noxia. Luina Sigi discussions joining us all the way from over the telephone. Have a telephone the joint of video Manipur Sangnai of another socio-political commentator, Uncle Chase Bijoy, Chongtham Bijoy, Uncle Bijoy, Noxia Kakun Butchery. Ahambazi, Chawakpa highlight how the situation see have quite a latest developments have the Mayam the Tamzage.
hausa si ko ina Bangladesh ki people sing na haibetare yam kan na horok ki hausi ngarang it turns into celebration after Hasina na resign to matungda Sheikh Hasina na India da lakraba matungda Awami League ki government to lekhidre army take over tokre tongan mafam da army singna ekoi ki protester ekoi ki ihau horiba mairoi sing amaduna has mayam se ki michang chang kiba thengnei moi backup to back to kiba thengnei adu hojikti army na Bangladesh government take over tawrani aduga anoroba interim government ma semagani haibani aduga khana ihau horom miyam je hojik celebration tawdana Bangladesh ki ani suba ningtam phangi haidana celebration tawba Bangladesh ki mokoi yam chawba legacy mo iriba Bangladesh ki father of Bangladesh hariba Bangabandhu hairaga masak khangnaba Sheikh Mujibur Rahman gi mitam mayam magi murti mayam je loinamak thugaiba mai thadokpa aduga Sheikh Hasina gi photo na jingba even magi palace ekoi thomjan bagi ekoi visuals mayam na uri duni hojimo biam du de visuals mak ekoi gi army chief 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏 paper press statement duni haiba press statement jida haiba lengaksi makoina pairagani aduga anor interim government ama makoina semagani haiba report ni hoji miam uri visual ase ekoi gi Bangababan haidana Sheikh Hasina na leramba mafam aduda ekoi gi leiba ekoi protester mayam na changjelaga mafam du ekoi thugai khaiba tawba mafam du leramba pochai puraga chatpagi visual ni aduga miam hoji uri vazina Bangladesh ki army sing amasung Bangladesh ki common people mayam gi ihong manung da leikiba situation duni and now we are coming to a dialogue to lak chabaze ahan baze Bangladesh ki ahan political hojik lakriba development sida ekoi gi aseng badi masi kota gi ihoina lerambani kota gi iho si Bangladesh ki 1972 da thokiba ningtam lan ekoi Pakistan ga sona ki Bangladesh ki people singa sona ki lan sida ningtam lan mi oi ki freedom fighter mayam duga yamna chaw confrontation ama toki in terms of million the mi kya se ki adu matam da ningtam lan mi oi ki miyoi sing adugi masa masu sing da ekoi ki reservation policy ama government ki khongthang ama laki bani haiba khongthang se 30% reservation moi da pi ga do ni habani masi 30% reservation pi ga do riba population it's not even 1% masing yam khidraba makoi ruling elite asai phamnaiba pham chawna paiba awami li kanaknaba miyoi kanglu khar khakting da masi ki asuk chawro khudung chabase PBR haidana university gi miyam ama khak thola kanda Dhaka university gi aduga tonga tonga university ma'am dagi mahiroi sing thola kanda horokhi bi honi haribi hosi ahamba dadi yamna ekoi gi hosi yam kanna kallaga jo masida ekoi government si uthaibagi natragana anoba government ama laknabagi pandam thamgi de ado asengbadi ahanba gi oina irang si lakpa matamda ekoi gi government ki makai dagi yamna violent overreaction ama tawrobadagi mi myam ama sikhi mi myam ama arrest tawki madudagi irang je laksan bangam khidaba irang gi momentum je hen aggressive oirakpadagi kaina thangda haibetare ekoi gi mahiroi singna taliba demand punamak government na piki mahiroi singna taliba demand punamak government na pigi betaragasu irang si another turns of event Hasina resign tawgodobuni habisina makoi gi aroi pandam oiki Hasina na hoji resign tawroba matungda Bangladesh ki hoji iho horiba Bangladesh ki miyam myam ji street thola akanda celebration tawgi mamini myam no uribaje hoji aham jai pong bijoy de laksage pong bijoy de laksani baje pong hoji Sheikh Hasina na Bangladesh ki prime minister oiramba however term mari resi consecutively ekoi election karaba matungda election chi yam controversial oigre mamang the election ji ekoi opposition parties mayam si vent tawgiba khotkiba issue mayam lei mahakna sigi 4 times consecutively election ji karaba matungda ikhang khangodana handak tholakhiba ihosina ekoi mahaki punsi amasung Bangladesh ki history da no chapter am change tawgi puari ma semgre ado handak Sheikh Hasina na magi famdagi resign tawgi India da chelakhiba ki thawdokse pomgi ahan reaction se kari oigi ai khon uncle ki akogi magi family amne magi party se Bangladesh ki liberation da yamna thodang logna sacrifice kaya tawgrame Sheikh Mujibur amadi magi atai family se loina assassinate tawgrena ko Sheikh Hasina kre hingobuni adubo kamai to beda hoji Bangladesh da toriba development ki chumilale khan bagi natraga du comment e thoin tawngde adu ko so India gi foreign policy gi akoi total failure am laireba total failure di akoina sum figure yang katpa matanda India na Bangladesh da material health amadi atai infrastructure gi help yam piwa PDB daga Bangladesh population china ayam matanda akoi anti India oidina leiba Sheikh Hasina da moina yam kana maran chiri se akoi pro India ka hena oibagi ni sineb adala
India government so Bangladesh ka friendly relation am thambase government to government khaktagi hoina taweba people to people sigi relation chi akhoi thaboi sena nuksina ba pochi chin ka chen ba udi India si adai atobamna hoji akhoi northeast ta Bangladeshi illegal infiltrator mayam changak pachina northeast amadi Bengali saruk kharada akhoi Bangladesh ki illegal infiltrator haibagi mahuta anti Bangladeshi ki feelings ya wang na laibase anti Bangladeshi as a whole mayam laibase moya from the mogi praja sina India government and the India ki people sida akhoi India government na phana mateng pang so akhoi wakhal da makhoi napsan bangam de bagi feeling of develop to reba masida ina hani di India government ki asoi baneba kari de soirin da northeast amadi Bengali sarukra da anti Bangladeshi feeling kari ki develop to ino makhoi na borders par ngak chendna Bangladesh government of Hajaba akan ba santi treaty to naraga nogi so na mi lanjal kanu akhoi good neighbor in a lemina si high basi India government taugi dreba pangchang da changsala pasidi da sona kan de misum di khangdam ni na changa ime am se anti Bangladesh illegal infiltrator ne haibe mota Bangladeshi chang e na haibe ke kano sima moigi miyamna anti India or pa yam chauna contribute tawi ani subuda India na akhoi gi hojik India da leiba BJP gi dispensation je masina leiba ngak pada Hindu Muslim gi akhoi gi duality da ngak pada no taw man bache Bangladeshi majority kanoni Muslim ni aduna automatically makoina lariba BJP government chiga Sheikh Hasina ga relation am nakshana base moina pam moeba moina India gi port akhoi gi product boycott to boycott gi kano se moi gi Facebook to kari thagalak ba yam ujare aduga India gi yam chawna soibam na Nepal haibal lamji India gi tanna thana yada ba alai weram hoji Nepal je pro India ne habi yadre masi gi maru maram je moi pro China we kre Nepal so chamane India na petroleum kari kara material port yam pina adugi makhoi gi Nepali mayam Indian army de recruit tawna kari gi de mutan Nepal na pro India kanna weram de lapthor isida Nepal ga UP ga taina bada khoi gi Madesi na group am leiba Nepal munda Madesi ji kana na da India na tni mayang atne samna da moi sing gi praja sijina tawru attitude che icham tam Nepal citizen ching recent tawi nungai teba khoi side jo Manipur da India gi man da laina khoi mayang khari am chela haina didna yes sigum bagi haina da bagi nature je Indian ching je khoi nang na balai bak sing sina leba macha sini yam pamde ada India gi matam chupada akhoi gi big brother amagi role lo basi Sri Lanka khangde Bangladesh khangde Nepal khangde hoji Bhutan na India dagi lapthok na ba ya da balai ba se makhoi gi minister kai gi acha khara sina cha pa hogredra yes makhoi yo atop option thireba adagi India gi geopolitics khwai chaw choi si Myanmar de yengo Aung San Suu Kyi government je pro India ne Aribu Aung San Suu Kyi the support to within Natana Myanmar manunda India gi keno mayama pasha thada dana project mayam paikhaluri neba Arida Aung San Suu Kyi government is lasting whenaba honaba gi mahuta akhoi di pasha kara thada grani akhoi da defensive weapon kara pi grani aduna yes nang akhoi pasha tolrin no ja khoi gi ally we from to eba take it for granted ki attitude like thok pachineba chenau do nati kari haidro akhoi emotional connect to no hono de friendship is constantly notice the wom changidna phana close friends or so kuina sum unadra dagadi kan taweba adamai tawdna India ki same attitude che Pakistan China budi phare akhoi sworn enemy ni adugo Bangladesh Myanmar Nepal even Bhutan da akhoi India ga yam nuksin mari sum talei che masidi Miraj ai kenoni India ki foreign policy ki total failure ne hiding okay Hasina ki problem si lakri the Indian intelligence han uruponeba yes makhoi reservation policy do Supreme Court so katat kre adamu da handadna ingurga mu halaise yes there is some foreign head involved madagi matang di that's it question am da angla cha hu ning baje latest foreign visit by Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to India dani
India da mana la aga Narendra Modi unagi vaze even media da yamna haitare yam significant oiba tone aduga wafum mayam amaka masida phongdo ombalai adu mana yam alarming oina ekogi manguda ekogi masida foreign hen mayam ama white man haidana media mayam na quote tawrije western gi oiba western intelligence oiba yam chawbo khut US amadi atopa western countries mayam jigi achawbo khut ama Bangladesh ta thinjala kadawre habagi wafum ama even Bangladesh India amsu Myanmar da thinjala kadawre habagi madugi warning ama tawrami bra natraga mana India da la miji SOS call oina mabu save to biu habagi madugi asa da la mi haidana lobu ya kari having थोलैबा थौदोक्सिदि माना इंडियादा लामिजे अदुगुम वारी कयामा प्राइम मिनिस्टर दा सारमगनि अरा प्राइम मिनिस्टर ना मतम जाना रेस्पॉन्स तहोदबगी मरमदि खोना खंद्रे अदुगा सिदा याम लूरिसे अखोगी बांग्लादेश की इलेक्शन ममांगदा अखोगी व्हाइट मैन मा लामेजे शेख हसीना हंजन हाइग्रम नेबा yes अदुगा सेंट मार्टिन आइलैंड दा अमेरिका के बेस मा पामीजे हंजन हाइग्रे अमेरिका ना चीना की एक्सपांशन साउथ एशिया दा तरोजे काउंटर तौनबदंता सेंट मार्टिन आइलैंड जे पीयू हाइब्रिड हंजन जारक्तबदगी अखोगी मोगी साइ एरियाज दा बांग्लादेश ने म्यांमार ने इंडिया जी योरम बे क्रिश्चियन स्टेट मा सेमगनी ने मोय लौथोप होरैनि दिनको अन ऑफिशियली अदिदा शेख हसीना से करीब लैरगदी मसी याद्रबनेना मिलिट्री हैबसिदी अमरोंदा सेगना हारदा पैसा खर पीरगा थेंबा याबा मिलिट्री जुंता सिदी मोय अमरोंदा अदर मोय अमेरिका की जो मखोगी निंगबा थुंगदबा यादेना मखोगी खुदसे सोयना यारोंगनेना एज्यूम तोदा लालोयबा मदांसदे याम लूरिसे अखोय प्राइम मिनिस्टर मोदी ना माना अमेरिका ना पाइखलक पसिगुंबा अखोगी तंगदु लेता दा थोन बसदा इंडिया ना अमेरिका दा हाइबा ngamdabra इंडिया जी अमेरिका की अकन में एलाय मा ओइरी काम कोइन ओइदुन खंगदे रशिया गा जो ओइ अरे इंडिया ना हजिक अमेरिका ना बांग्लादेश के अमेरिका खुद हम जाओ याउदी औरगा इंडिया ना अमेरिका के खुद छे मसी काउंटर तो ngamdrise अमेरिका से साउगिनी ना खनबगुंबा अमेरिका की मतींग जी अखोई जियोपॉलिटिक्स हेन हेना दरकार लेपने इंडिया तुमिन लेथोकी ब्रायना खल्ले मिराज अमुक मैम इंट्रोड्यूस तौजगे इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश आई बता रहे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स अदुगा इवन हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश अदुगा बांग्लादेश की मैम इवन बांग्लादेश की फादर ऑफ नेशन है बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान नुपासे यामना क्लोज फ्रेंड होइबा अखोई पाबुंगनी मदुदा नतना शेख हसीना मसामक्सी अखोई पाबुंग कैर हन इंटरेक्ट तौग्रबा अदुगा लिविंग एक्सपीरियंस लेबा दुगुंबा मिसक अमखकनी अदुना मणिपुर दगी हाइबा तारे मणिपुर के अखोइना थिजेरुबदा ngasi के टॉपिक बांग्लादेश की सब्जेक्ट चिदा वरी सानाबदा क्वाइटली इनलाइटनिंग होइबा इनसाइटफुल होइबा मिसक अमनी अखोई पाबुंग वी आर डीपली ऑनर्ड टू हैव यू हियर पाबुंग दा हाबा लाक्सनिंग होजे पाबुंग हौजिक से अनि पाबुंग द लाक्चनिंग क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन से पाबुंग हौजिक से व्हाट आफ्टर हसीना बांग्लादेश से हजे हसीना चक्रब मतुंग द करी ओहगदगे सिने पाबुंग की हाबे तारे अकोगी स्टेट पॉलिटिक्स जो पाबुंग की एक्सपीरियंस लेबनिना हौजिक सी जनरल वकारू जमान सिना आर्मी चीफ ओइबनी माखना हौजिक सी बांग्लादेश गवर्नमेंट जे टेक ओवर तौरे इंटरिम गवर्नमेंट अमा सेमबगी प्रोसेस हौजिक से मुक लेरी मखोगी प्रोबेबल ओइबा नेम्स मैम अमा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर यावबा हिंदू रिप्रेजेंटेटिव यावबा चकमा सिंगी ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव यावबा अदुम अकोगी लिस्ट अमसो अदुम थोकले मसी अकोगी मैम जो लोइ फंगदरे and above that howzik si Bangladesh ki anuba lengak si karma makhal gi lengak oirakpa yai what after Hasina in Bangladesh pawong please Miraj awadi malim tabi se kramjeri yubiu aita senna moi kumba Prime Minister or my machado yam nakshan I posting time to time I mari mangala clear me SBI security plus intelligence department ki thabak ki tamakta but go makhui jum sudhan mandi da leiba Indian embassy sudhan mandi da leiba
akoi sa ayam matam de 3-star hotel ma Dhaka ge main city da Purubi hotel ma lei ako jamna pamju mon Indian embassy ke lai hai which can nuai the Purubi hotel ka costly wa 3-star hotel but there's a central system maybe deputy even prime minister India ke lakpa president lakpa in advance so koi hana thama thani mamang chalaga reki toba khotpa these are all the decorum or these are all the prime duties ngatani mo jam patna koi lun taw gari nu de pit ne ko to whatever we want whatever whosoever we wanted to meet koli mo jam hospitality am phaje even Sheikh Mujibur Rahman kanagi Bangladesh ki prime minister obiramba ai mak point kok non jedana ai ne kromjeri maksi wang chaw mioi jam personality tall person, astute politician hai bedo. Puttarukka inchi mari mangaramung, but very simple. And he doesn't hesitate to meet us and to talk and discuss. Padana angak pujani, very simple. Masi Mahatma Gandhi makti compared to Aurora, but we need to learn from his simplicity. Adige mana Bangladesh se mana purokpa khotpa no ba country. Say he has, I mean, he's the father of Bangladesh. Hajiga Tori was in a cramine to Gehabada. Hi, Chumi, President, Prime Minister, Gato in a Kotan Lap, high official lap, the Moyum, the dinner party, the Kochali, Koli, the Une, Koni, Sekasina, Kose, Jamna, Now, Nangang, when a Lait and Jad was 73, the Coin is 72, last the Chapatanjad, the Moses among when a lay, P. Ron Sepombo, Jehi Sajikma 76 Gumba, Masur Masujai. Matum do dia koi mohi chehi sam kenabanina yam nahawedi anyway mokoi behavior se really it's an extra exemplary when it very very much Bengali di bhajan masana kangi Hindi su kar ngangi kholi yam nuai job hai du koni cha takumayam tori prime minister president gi moi table na to ale khoi gi dignitaries athogi to ale mayam laibe singduga world gi yamba ko yan boy and ambassador mayam gi head of the department to ala mu lay adu mar khoi leibe khopa de moina India ti lakpas mayam ko special guest mayam lakpa kunam including security staff punam to lakpiu khaima Elisa ka thongi kholi tawdana Bangladesh Elisa ka sir phawri bani do chabo khop am pathan hospitality taw they have no such kind of ego I most say they are the low ranking people they be given another table ganati they have treated us as one of the guests or the entourage of the prime minister president to khonto Bangladesh ka jik level political scenario se mase samna hariga Bangladesh ka pirak professor se ai marup Bijoy nasu man pangre I fully endorse with him America geopolitics China geopolitics makoi makot salwani jawi America directly di jawtri hajik tawri base kenegi ko China Pakistan aisu intelligence department le ramne ISI ki roles se jamman khanne adigi ajik erstwhile Pakistan now Bangladesh sigal lady ba Muslim gida makoi party amani lady Islam kogi Jamaat Islamat lady amagi amana Jamaat ulema hin lady ISI se out and out batam punok the India se karamane destroy the guyage India se karamane the mahun my brigadier already 2018 dagi planted tawna thamgrabani ISI se funding set batik chan piriga brigadier ISI se incognito leiraga masse mayam naron kaya khar oktaba lam khari hen ba khotpa moi myam si paisa ga pitharaga pija pitak taw na ko sum vote khomong padawna tawba tawba se 2018 dagi kanagi Khalida Jia se ma jail changra matung da mai macha nu pa se mang America ra London da leibani mana tarok plan se 2018 dagi ing tapna jamna tapna mo se step by step chalak pa very very careful on the tawl khotna even America gi agency UK gi agency person gulf si lady ba country head members una khona base in a very tight way karim the khangandana maybe Bangladesh ki intelligence sina khara Bangladesh ki government khara cooperate tawdabra or they were not very active the intelligence department has any state ki have say they are the eyes and the ear of the government they are not in uniform they are simply to watch and see their activities and report to the government yamlalubani they are just like a shadow aduna mohiche kadungu they never post themselves that I am a joint director I am a deputy director I am so and so no
I am a simple human man. I am a citizen from India. I'm just came here as a tourist. These are all covered up. In detail higher since I did in my during my career of 35-36 years. The government of Bangladesh the masi pause matum chani because 2018 to 2024 ngarang nan the talk was in high it's a long gap. Kari you know moi Indian embassy Bangladesh embassy lady moi yuso intelligence officers lady moi yuso security cams lady moi ambassador or envoy cam lady makoina pausing se boni indina mohina johondabra it is the questions masi yamna koninga Bangladesh tori sing karim tanatte ISI makutne Jamaat Islami, Jamaat Ulema, these are the three factors. These are three organizations. Okay, kanna horak mani mase karma do tapna tawdana. Mase the all orchestrated are the lady ba koi London dal lady ba koi kanogi machano pa se kari haye koi kanu mai macha Khalida jiage jiaur Rahman chal mucha mai machano pa se ada Machi, you are still able to deliver gum town ani. Man main orchestrator or get Toro Mayam, Punamusa Tapna Toruga army, Kang de Amakang de Sum to Pakistan, Bakut later ISS a planted Toruga Horok Panimase. Other it is not all of a sudden. Other Tori Base, Moina Pambase, Kanigi, Bangladeshi Prime Minister Hanu Virimba, Sheikh Hasina. Mana pro India Hijero. Any country amaga Pajana lunatin was we cannot say and we should not say that must pro I have jatino. Pro Hibatara, but I become a number 2 position that I do Oibijatia. Other man of Pambas, Santi Tanguletan, India, Guma country da Marilena Bakorpa Pajana democracy se Pajana Chalan Nabakar Honaba Konabas Manapamba, which the ISI and the Pakistan they are vehemently they're objecting and clandestinely army chip under the cover, Amadi Mui Awami League ki party or BNP led by Khalida Jai party, this is an animus amateur oibesiga. Mona Taurga in Tapna Taurga Punamus Shagalak Pani Haba. It is that Matam Naibani. The army chief himself say, Wakar Uzamanzi, Yamna Hasina yam close over the Una Mamna Une, but at the same time, in the last hour, have that last hour the police security police state police makhaisina nongmai kapakpa matamsida army thokanda people sing protester ma'am to defend over haitare protesters gi favor the army si different unit ma'am am to thola ga mating panggi visuals ma'am am thengna gi maswai the army gi role kari oiki ge sine pa army gi hanaki role togribas army se Sheikh Hasina da mating togidre last moment if army desire it could have been quelled without any problem. Ado army su kano de ki India the army gi or three forces army, air force, navy. Yes. Whatever defense minister, whatever government of India does, you have to work within the whim of the government. Asi mona pamaktaba. Most of the time where East Pakistan East Pakistan was ruled by the armed forces. Amba. Hajuk libesisu Hi, Sheikh Hasina Karkanang Mikul, but power select the now Hajik Mana Army General or Banina Mana power Saman Ushin at the Gudri. Even maybe you never know that he will be appointed as a president. You never know. Janavama Porakpa. Armenian Lipkiva Habisam Luba. Country the there's another question. Sina first round question let us development the Utopia who is going caretaker government Ziggy how's it like this the interim government must same to Ziggy quite a job role chief advisor when you have any chief advisor to the government has a chief advisor interim government chief advisors can now get a have a Z Mayam Panavada Hozuziki Oina Hanagi Nobel laureate one of the world top economists Mohammed Yunus at India Hana Matamada Dr. Manmohan Singh the Prime Minister Oiki worldly renowned economist and India economy boomed okay worldly fastest growing economy for Oiki how's it Bangladesh the Mohammed Yunus na Huzik caretaker government chief advisor or Yai have a media reporter quite yam chow na piri happening Jim you must say me Matamguwali whosoever works president or prime minister or they will have to be under the whim of the army general. Exactly. Masini yam lurkaduri say who is army general?
jing but haji ISI ge funded extra moi jing bugum tawi. Pakistan is behind the picture. Maybe Chin is behind the picture. Which geopolitical gi lakpati, even America is not very happy with the Bangladesh. Manam di mohne tali di bandu impossible ne. Karma ya kate gene. Adu yadavadi ki America ne che tumin relation nari base. Reason is that. Adu ki Mona Pamase, army role where there is a democracy perfectly functioning it. Army has no role. तुम खाओ पियो तुम ऐस करो तुम्हारे जो कुछ मिलना तुमको मिलेगा. You have no locus standi, you have no rights to suggest or suggest मुझे interfere or नहीं तो जा रहा है. Army से they are just like कोई चौकीदार घूम जाना. Unless otherwise man order पी दे. How जिक तो माने he will be all in all. He will suggest that he or she will be the prime minister. Khaleda Jia ka ma khaji manari. Khaleda Jia ka mana basina mana tori puna maselo na my suggestion se lo na ma togadori ma. Aduna army chief will play the role, and army chief will be backed by the ISI of Pakistan. Aduna masi yamna lugudori. Aduna jik tangduletan lebi jagro. There will be turmoil. There will be the political instability laki gani. Akoni yamna nungai tiriti 19,000 Indian citizens adalairi. Mayam ki Hindu ki mandir में हम थुगाई बीरी मयाम की कोई हिंदू में हम लेबू जाता ना कोई ताली खोली मकोई राजनीति से इंडिया की अगेंस्ट उन्हें तोगुम तो ये मदर कहने की शेख हसीना ना अचुम हुआ इंडिया तो फोंगदो में से मकोई हम नुंगाई तब पाकिस्तान इज आफ्टर हर ब्लड तो पाकिस्तान ना कोई ये मई के धर्म की रूल दो उन्हें पसंद लगा मकोई मीसिंग से अमु खोमजल लगा अखोई मयाम लम्हेन पुनमक से ISI ने पैसा से फंडेड तौरगा कोई न 2018 दिगे पालक पसे यामना मसी प्लान तौर पे very methodically very coolly very cohesively अमेरिका दिगी माई मचा से न खालिदा जिया गया तौर ngana नंद तौई अखोई प्रेसिडेंट न तौरगा खालिदा जिया अमु 2018 ने जेल ले दों पुथोरे मी पुनमो लोने पुथोर को दे लोइना who are against the in favor of Sheikh Hasina लेन मपुन मुझे मोए मुझे जेल था जन मिसु जारी जाने yes exactly bamu तर मुझे जारी जाने अदु तो कदो इने पामुं को हजिक से हाना एकोगी शेख हसीना की पामुं नौ जाय बिरि बसिदा एकोइना अदुम एकोइना ड्रॉ तो बया पोट से कंस्पिरेसी मैम अमा लई अदुगा थोइबा थौदोक्सी याम लाइना स्टूडेंट प्रोटेस्ट अमोइनि चमचमना तौगिबा नते सिदा एकोगी फॉरेन हैंड्स मैम अमा लई हाबनी मसी मगने हजे अवामी लीग की कांगुना याम कन हाइरिबे जे मसी फॉरेन हैंड्स मैम अमा लई हाइदना हजे ए अंकल जलान दलाक सके yes please खोइदि वागदुर से इंडिया ने अवा पुरुम से लोइन हजी बांग्लादेश की चेलक पचेल इंडिया की बॉर्डर लोइन थोंगरे हजी अदगी इंडिया ना मोने पामिसी इंडिया से डिस्टर्ब तो हनबा ISI के प्लान अदगी ngасai के कोई जमायत इस्लामी कोई जमायत उलमा हिंद से कोई साथी बट डेंजरस मोई के ग्रुप नि ISI मोई पुरुम से इंडिया से इंस्टेबिलिटी ओने न बायना which will be supported funded by likely by the China maybe at the country geopolitics की लोन खम जलक पुने पावर से तान रख पनिया बा अतो कोई दी वर्क तो रिसे बांग्लादेश न ते इंडियन वर्क दे ओवर बर्डन रिफ्यूजी लाकनी तो रिजे इंडिया नी हैवनी पामुं को गवर्नमेंट ता थोकु तो नो exactly that is a real concern को पामुं आई मथंग मुक लाक्छ गे आई अंकल जलान मुक लाक्छ निंग बजे अंकल हौजिक से एखै पामुं जुंगा सा हैवी बदुनी एखै पॉलिटिकल सपरेशन अमदि याम चाउन लई ngасai gi for the last 15 years haidare hojik che 16 years kum bachang salak pasahi ni ado in the last 16 years sida term ahum di complete tawrabani masi gi mamang da amuk su aikoi Sheikh Hasina je prime minister oirame ado handak ki conjugative oina chahi hogiba chahi term mari sida term ahum amadi Bangladesh ki main opposition oiriba aikoi gi Bangladesh Nationalist Party BNP से वेन तौरगा थम्बनी BNP की मरुब लीडर्स मखै से जेल दा थमी अदुगा पॉलिटिकल सेपरेशन अब याम चावना लेरे एंड अगेन अतोप इशू अमना ngасagi कोटा के ओफम जिनी स्टूडेंट्स इन प्रोटेस्ट और कमाइन 1% फाव योगदबा पॉपुलेशन सिदा मतौ करमना just because they happen to be a ruling elite and aduga hojik po even ha mayam je they have nothing to do with Bangladesh war maram di matam du da Bangladesh war lem tar ga de khoi freedom fighter oiram be have ni aduna kai gidam ta khoi why should we be put in this such a disadvantaged situation kai ge khoi yam khudong sa da film da thang ga da have ni Bangladesh ki quota mayam am khalai haiba quota mayam sida khoi gi common people sing sorry hauski mairoi sing sina moina accept to quota ni khakle aduga atop quota ma kai loi lokthok ko haibne ahan quota sina ekoi disability da piba quota si masi ma ekoi gi hauzik iho horiba mairoi sing sina masi accept tawi ani suba quota na ekoi gi manipuri population sing habatare Vishnu Priya maiti imsung pangal na fangiba quota si aduga masi da natna atop ethnic minorities
की ओइना ट्राइबल कोटा अमा पीरिजे 5% की सिगी कोटा से जो हाना सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तौरगा लेबनी एनीवे कोटा अनि सिनतना अतोप रिजर्वेशन पुनो कैंसिल तो होइबनी मोगी डिमांड्स अंकल लाक्सेनिंग इवना हंदक बांग्लादेश ता थोइबा वाथोक अखोगी शेख हसीना फावर रिजाइन तौरगा बांग्लादेश हादोगा चैलेंज गिबगी चांग दा थोइबा वाथोक सिगी मरो ओइबा फैक्टर सिंग करी करी न ओइखी हाबदो अंकल की मिंग थंबी हजके मिराज ममांग दा खोगी यामना फजा खोगी एक्सटर्नल फैक्टर मैम से हंदक की थोइबा बांग्लादेश की मैटर सिदा लेरिबा कोई एक्सटर्नल फैक्टर सिंग दुगी मतांग दा याम फजना पॉइंट खरदी कोई नैना खरेना लवे अदुगा मतांग सिदा आई अदोम दा हंजन जदबिदा आइना लाक्सनिंगबा आइना एड तौजनिंगबा वाफम खरदी बांग्लादेश मसागी ओइबा बांग्लादेश मसागी ओइबा मनुंग सिदैसिदा अखोई लैंगाक्सिना लेहनबा प्रॉब्लम से मसे हमना हंदकी अनरेस्ट या चौवा फैक्टर अमन ओय हाबसे मसी मसु अखोई नैनाबसिदा मसी सिथाव यादे मसी हमना मरुओइबा फैक्टर नि हाबा फमदु दाई लाक्सके मरुओइना बांग्लादेश की क्रिएशन दगी अखोइना येंबा याय बांग्लादेश से क्रमाइना क्रिएशन तौकी बांग्लादेश की क्रिएशन तौबा मतम से मसिदा अखोइगी मतमदुदा अखोइगी अवामी लीग की अदुंबा फाउंडिंग फादर ओइबा अदुंबा अखोइगी शेख मुजिबुर रहमान हरिसे मसी बांग्लादेश दा बंगबंधु हारगा खंगनबा अदो मियोइ से मसी बांग्लादेश की अखोइ फादर ऑफ द नेशन ने 1971 की माना लुचिंगगा हौरकपा मूवमेंट सिदा मादी अखोइ कनोना पाकिस्तान मतमदुगी पाकिस्तान गवर्नमेंट ना हाना फारगा कराची दा जेल ला लई खरबनेबको अदुगे मतुंगदा मखाता बेम अकनबा अचौबा बांग्लादेश ता यामना अचौबा साफु अमदा अमुक लाखरिबा अनौबा इनोट अमदा लाखरिबा अखोइ एंटी पाकिस्तान ओइबा मूवमेंट से मसिदी करिनो हाबा कांद चितागोंग दगी होरखिबा अखोइगी हौजे हौजे की बेगम खालिदा जिया की मागी नुपा जनरल जियाउर रहमान से मसिना लुचिंगबा अदुगुंबा अखोइगी पाकिस्तान आर्मी ओइना लैरिबा सिंदुगे मनुंगदा बांग्लादेश मचा आर्मी मखैदो पाकिस्तान आर्मी ओइना लैबा बांग्लादेश मचा मखैदो मदुना एंटी पाकिस्तान ओइबा अदुंबा मूवमेंट से मोइगी सिफोइगी कनोसिदगी हौरकपने कंटोनमेंट सिदगी हौरकपने मसिदा अखोइ जनरल जियाउर रहमान सिना लौखिबा मागी याम सिग्निफिकेंट ओइबा अदुंबा थौदांग अदुना मरम ओरकांदा बांग्लादेश दा लैरिबा अखोइगी बांग्लादेश आर्मी ओइना रिक्रूट तौरगा लैखरबा बांग्लादेश मचा मखैसिना अखोइ बांग्ला सिंगी हाबा दुगुंबा मूवमेंट अमयाम कन्ना होरकपदगी हाइरिबा अखोइगी मूवमेंट से अनौबा अखोइ टर्निंग पॉइंट अमदा लाक्तना ममैददी अखोइ पाकिस्तान याम अचकनबा अखोइ प्रेशर पीरगा अखोइगी नमधनबो होनरकपदा SOS मेसेज ना चिंगबा इंडिया दा थारक्तना तौरकांदा इंडिया ना मतमदुदा अखोइगी तोंगान तोंगानबा अखोइगी इंदिरा मुजिब पेक कायना तौरिबा अखोइगी मतमदुगे 1971 गी अखोइगी पेक से मसी तौदना मतमदुदा मोइगी तुदगी लाकपा रिफ्यूजी सिंगसे इंडिया ना मखोइदा संजफम पीननबा पेक का तौनरगा इंडिया ना मसिदा अखोइ याम फजना सॉलिडारिटी पीखिबा बांग्लादेश क्रिएशन की मतमदा इंडिया के कंट्रीब्यूशन याम चावना लैखिबा अदुंबगे तांका अमदा लाखिबदुने मसिना अखोइगी बांग्लादेश की क्रिएशन की मतमने बांग्लादेश की क्रिएशन सिदा इंडिया ना पीखिबा कंट्रीब्यूशन सिगी दमकता बांग्ला मखैसिना बांग्लादेश की सिटीजन मखैसिना इंडिया से मसी अखोइगी नुंगसियबा इवन अखोइनगा कनोदा चटप कांदुदा अखोइगी बांग्लादेश दा लैबा अखोइगी पांगन सिंग अदुगा मैतै सिंग उनबा अखोइना चचबा मतमदुदा अखोइ मोइगी लमदुदा लरिबा अखोइगी आर्मी सिंगदुना मोइगी प्रजा सिंगदुना अखोइसे मसी इंडिया मचानिगा हाइबा कांदा याम नुंगसिनगा लुना चानगा तोरपा अदुमाइनगा लैयबा अदुबु मखा तारकपा कंजिक्यूटिव ओइबा मागी लैंगाक सिंगदा मतमदुदा अखोइगी शेख मुजिबुर रहमान सिसु एसासिनेट तवे अदुदगी अदुगे मखा तारकपदा अमुका जनरल जियाउर रहमान से मसिगी ओइबा गवर्नमेंट अमा लाई जनरल जियाउर रहमान मसा सिसु एसासिनेट तवे अदुई मतुंगदा मिलिटरी गी अदुगुंबा
ku ama toraga military gi lengak SM Irshad haidana amagi lengak ama sangna leirure adugi matungda moi pro democracy movement che toba matamda akhoi gi Sheikh Mujibur Rahman gi machanupi Sheikh Hasina na luchingba Awami League amasung akhoi General Jiaur Rahman gi magi nupi akhoi Begum Khalida Zia na luchingba adugumba Bangladesh Nationalist Party haiba hairiba ani sina let toraga atei atei dol meam che yauraga adaida kano torakhiba movement amakhak ne haba matamduda akhoi hojek kakana ngasai habi khiba Jamati Islami hariba adumba kanglup se masidi pro Pakistan oiba moi Pakistan chaugatba adumbagi tangkak ama damakhoi se leikhiba kanglup ne haba ada masigi matungda anga ko ai chamjan jang ama sige matungda lekhiba masigi dalem nasina maram oira kanda ahan bagi government che masi akhoi Khalida Jiana Prime Minister oiba election akhoi military government tagi akhoi civilian government lakpagi ahan be election si Khalida Jiana masing yamna kai aduga opposition da Sheikh Hasina pame aduge matungda anirak suba election da amuka Sheikh Hasina na amuka majority oi aduga magi so tama mamuk leiraba matungda matam khara matat akhoi gi kanogi akhoi president rule leiba lagi kano leiba adumba army gi rule leiba matat leirure adu matungda amuk lakpa government da makhatarak government da akhoi Sheikh Hasina gi government se lakhra matungda gi de consecutively mase 3 terms phajana mapung phana man paisan khiyeba chigi makhatarak patati amari rak suba election do maduda su magi government si paira matungda mari rak suba government to lakhra matungda ikan kanatringa da hantakki thawak si thoine ba mari rak suba government che masi lakwa matamda yam achoba khoigi keno ne majority ne ba mana handak pairi se ado se kamaina pairakwa majority no haiba swai matang se dani Bangladesh masagi oiba manungda lakhriba magi problem sing se masini ekhoina nainaba darkar lairisi phane yamna magi masagi praja singduna lengak to satisfy oringaida Pakistan ne inspire togera China ne inspire togera natraga America ne inspire togera bhai keno du pal loyeba karimata fall taroyeba duge movement ma da handa kisi Miraj mayamna khangnei akhoi Bangladesh ki students revolution haraga khangnei ba handa kisi chumnagi students protest na teba students revolution haraga khangareba ano revolution si mayamne hena khangnei revolution karino haiba matamda democratic oiba revolution haiba ma aruga khulai pairaga hauba duba makhalgi demo akhoi revolution haiba ma aduge manungda akhoi democratic oiba students revolution amaneba handaki kenogi matang si Bangladesh da thuiba adumba unrest situation aduga Sheikh Hasina phauchen khibagi thakama laisi revolution ne ba makoi masan chu revolution mai pae akhoi ning tamba phange haidra celebrate tawe Bangladesh ki citizen makhai sina chu miyam sina chu mase karigino moina revolution ne hari se karigino revolution mai pae hari se karigino Sheikh Hasina ki government consecutive government sing sina magi praja sing da karamba treatment torubadagi magi praja sing sina pen khidabano aduga ma leitrakanda revolution mai pae haina akhoi ning tamme haina moige Bangladesh ki praja sing sina celebrate torei se masi maram karigino swai matang sim khatang khitang yeng hobam changi sini aina thamjani wa pham che maruaina ahan da moina tawbuche akhoi gi nepotism se nepotism si haigatana kangkhat khreo moina hek government che paira matungda a nepotism si kadai bhok kangkhat page da haujikip leriba kanu sida Bangladesh ki sangsad che masida mi kunthra mukti MP kunthra mukti Sheikh Hasina ki hekta nearest relationship maga mari mata thoknaba yamna phajana maga naknaba kangbu dagi MP oi khrebo arudagi kanu makhai se army gi natragana Supreme Court ki adagi university ki tongan ba loisang mayam sing chief adagi maruai ba functionaries mayam se masi Sheikh Hasina gi imung manungga naknaba mayam se masi sahi tranga se hapchal laga magi imung manung sina pura rule taunana bagi system ama yamna consecutively chatharakhreba masina maram oirakanda kari lai hakanda political supremacy
political supremacy ma autocracy ma through moigi army through moigi supreme court through moigi lariba establishment mayam se masigi through da akhoi gi political supremacy ma chathara khreba masina kamai to ya kana mage political rival oiba adumba kangbu sing se masigi suppression ma chathara khreba ada sirajida amuka khoi Jamati Islami hariba mage freedom movement da kaino oikiba khoi gi kari haba tare pro Indian pro Pakistan oi haina haigriba kangbu se masigi kangbu sida political vendetta gi thabakama khoi through court yam sangna chathagreba chumna magi tangkak tumal loira matungda magi leriba people sing tu dia ambana mai pa matungda khoi general amnesty pinayaba ko adugi potugi mahutta mana lengak la matungda akhoi political vendetta gi potama akhoi sang chathagreba mi phane ame moi akhoi trial supreme court ki trial haibani ko trial si karamba trial no haibadu akhoi mayam ne khange masi akhoi setting toraba trial makhal amago bazat ne ba moina toriba trial khotau se aduna execute to ne adu sumai toraka mi phane amna sure ba moina execute tore then khalida zia masamaksi akhoi gi mana paira matung sira shupnai ni nai thi si pura akhoi gi kano da political prison ni ma se thamisi adage vote le fande party ban tawi adage magi jail thamjali magi akhoi BNP gi workers mayam MP mayam loina suppression ne ba aduna masi gi liberty se PU aduga free and fair election tausi haidana adugi khudong chawa PBO haidana election mamang da akhoi BNP na let tawba akhoi miyam gi achouba movement ama lakhi ba adugi movement do moina akhoi establishment sizinaraga madu keno tokhi disperse tokhi movement to suffocate tokhi ba kalna yam thabi is the yam insightful oi aduga different versions mayam mai koi dialogue sida phangba chi yam tabda nuai Hasina gi kwai gi chawbu mistake se handak ki ihau si asem godi kota gi ihau ina horopani last man issues handle to wa yudu badagi magi mafam dagi ta ke bane ba han bada Hasina from thadu was resign to was that was not an original demand masid away bada lap demand ne ba kadai wai de no soiri je man ihau ji horok paka na miwe lising satra lising taramuk jail da thamu buje masi asoibu oigedori bra kari happening swai what amaga season nakhi masida Miraj ko raja kareno raja kar haiba what che khoi protesters sing sida man season ruba adu madugi what aduna maram oraka moigi whole nation se masai sida khoi moigi maruaina students fraternity sida moigi thamoi da ta na thin badau na songin bam phau khiba aduga tasengna na khoi revolutionary climax ama moigi lepak sida hanana leireba climax kari karai phul leira ga kana miam se masi khoi automatic pendreba sirajida khoi gi haujauji nau na muke hena pelak tabagi maramdi my government se han mamang da dia khoi gi my economy se success rate che khara wang na leiru reba adu wa hokiba sahi ama ani si da dia mukama gi inflation wang khale price hike oi khale unemployment gi chang wang khale corruption chi angak pa phangna corruption chi moida han leram da corruption chi wang khala kreba sina maram oira kanda moi gi khoi yut sing che masire sida khoi gi moi thabak phangadra natraga phangoidra haibagi yam uncertain oiba khoi student sing sida madugi kaino fear psychosis natraga anxiety leibasina maram oira kanda moi gi quota system che freedom fighter sing sigi 1972 gi freedom fighter sing dugi macha masu singna 30% masi job ki magi reservation phangadabani haiba system jibu sibu karai phawba justifiable oigada gene moi lepak tu da aduna moi gi leriba student sing tuna masi gi job khoi gi reservation system je muthatlu haina hairak pasi khoi gi Sheikh Hasina gi regime sina yamna phajana democratically khoi gi laiba haureiba movement do mana phajana dil tawraga aduba leader sing do ga phajana talk tawraga moi gi wafam che genuine oiba taragadi khoi moi government sina khanani haina khanaraga negotiation chatharaga final oiba kaino ma purakna na ba initiative to lobage mohutta mamangda opposition gi kaino ma khaisina khoi gi chathaba any kind of agitation movement mayam che moina force sidaraga disperse to ba jail thamjan ba namjan ba adagi kaino to bodo adumaina students sing gi should disperse to ba yagane na han ma man khallo ba mage autocratic oiba mindset amadi sheshira yaureba sina maram oira kanda
yamna fertile loiba revolution ki moige Bangladesh ki miam china government che masi kano tawna ba ousted tawna ba government chi ke mayok ta slogan lakna ba yam fertile loiba situation ama leibaduna maram orakanda auje ki job ki reservation ye matang da haurei ba simak chu miam do madu fazana organize tawraba adumba organize oiba adugumba students ki protest amane na ai hiding eba adun sige marak sida magi external factor sing do madu et torokpani Miraj aduga magi army do di praja haibasi praja haiba bayam se pun kharakan dati pulliba praja sing duki mayam ba oiram dori mi army do pulliba praja sing duki manau oiram dori mi army sing do pulliba praja sing duki magi mapa oiram gadori ni macha oiram gadori ne aba ana mapa do da macha do da machin manau sing do da nomai kapsalu aina haibase masi kayam kuina masi ki rule se masi akhoi ki inbangam gadaga mas pe mi mayam shirak pasi siri badul macha masu yaramani machin manau yaramani aduna maram oirakanda madugi rule do follow ai kap ka toiba nomai sai ki praja dani masi lengak na dil to gadabani adon last ta army na masi block to masi ki laiba intensified to laiba movement se block to haibada nomai kap ka thingo prime minister ki house ta changak pada na haibada nomai kap ka thingbada protester sing che lephan ba ya gadaba mandre aduna nang thadok puna farani haibse advice to matungda thadok khebane adon sira lakningi ba poti akhoina Miraj Bolshevik revolution yengba ye Bolshevik revolution da akhoi Vladimir Ilyich Lenin na lusinga pangthokiba Bolshevik revolution se masida su magi praja sing do nomai kapu haiba jarna ado kapu yakhideba magi sipai sing duna al kari gino haikanda democratic oiba revolution da akhoi mass people se masi sina revolution se sire participate tor khrakanda di ngasai leiriba army sing duna kap ka dorse mapa da masi bana don sala kap ka da bani na kapo yarak tabal la yo si sigi poche ro le khimni thank you very much uncle ekoi yam nungai haitare tongan ba ekoi gi point of view ne uncle da thabiri base ai ta ba yam nungai jai aduga ekoi gi mathang gi ani super round haba tare ani super round gi je ekoi uncle Bijoy de gi amuk ekoi hojik se atopo hangam na uncle Bijoy de laksake uncle Bijoy hojik uncle Bijoy se ekoi hojik phone line da connect to jabani uncle Bijoy please Okay, Uncle, sida yam interesting oiba question amana. Uncle, hojik se Bangladesh ki caretaker government amoi na hojik military na take over tore. Aduga ngasi interim government sembagi moi ki process puna mo loshele. Adu hojik si Bangladesh ta lakadori be interim government sina interim government amo oiraga jo kwaidi chawba khutti Awami League ki mayokta leiba Bangladesh ki leading political front amo oiriba Bangladesh Nationalist Party BNP na oigani hedana mayam expect tori. BNP hariba political party si Pakistan ki interest amasung Chinese interest ka yam naknaba adumba political party moina mayam na uri aduga hojik maksu BNP na moigi irang manung sida moigi team ama semaga Beijing da chatnabagi plan toba laikre matang sida western interest amasung Chinese amasung Pakistan ki masigi combo interest ani sigi oiga conflict ama na Bangladesh ki booming economy fastest growing economy in South Asia se masi collapse over yabagi oithopa leibra karigumba Myanmar dona western interest amasung Chinese interest ani gi proxy war gumba ama Bangladesh su lakpagi oithopa leibra kari having nang amadu soidana thokodromni ngarang la kaino Sheikh Hasina accept kibaga BNP ki leader mayam jeli thadokre na number 1 da jeli thadokre adaga BNP ki kangbu ji jo makoina China de chalido maru China na yamla sympathetic being yang kadabnate China je Bangladesh da khudam thimjini adaga makoina khud thimjmunga magi shakti dagi United States na khud thimjmunga magi shakti ne heleba Bangladesh da number 1 India la even no go akoi China ki any kind of khud thimjlapadi India na vehemently num counter torkani adaga kano manung da so Bangladesh manung dusu India ki support of medium lady ba. Whereas America in Saimana Pami be Saint Martin da kay people say masikak da lotion ba yarba masikak da America na pentok da word di Saint Martin Islands pito sinasangan gum jahar kaneba. Aduna Saint Martin Islands kari dong to pamai no da China counter tong mo yi base ma pamne ba. America na adukana China counter tong ba na base ma tirpa matam sida
अखोई बांग्लादेश के पॉलिटिशियन खरना चिना कनो तरुबदो इनवाइट तरुबो तारगदी मने चनो सुमचा कोरदे फैको मने चरब दे बेसिकली अखोई एंटी इंडिया एजेंडा पूरा चकदनी नदे अमरे चिना चपगी मरम थोइन लेतेबा अरे चिना सु इंटरेस्टेड वेना खरा दिन जारो कने अदुगा तौनरी बि इरान सिदा साउथ चाइना सी खंगदे म्यांमार मुनु तौनरी कांदा चिना जे अतो फ्रंट बांग्लादेश ता मु इन्वॉल्व तबु कांदा मखोई disadvantages position the labor. India and the American Maramodina. India is get away that a Magi Shekak labor Bangladesh, the Chinese influence hello ever. Sri Lanka, the Lake Ronga, Pashat, Lena Torga, Haman to the port, the Chinana Lake Repitokre. Haman to the port, my idea, airfield the Indiana Ladina. Exactly. Haman to the Navigi, Chinagi, Jasmine, Kamara, so. My Chana Madugi Airport or India airports plane me am Lagramina neutralized Taure. Sri Lanka unnecessary tension layeva. Sri Lanka gi sovereignty degrees 100 low eva. Akan baleva anigi military base lare. Amana Navy, Aman Air Force. Adu situation je Bangladesh to Tolokaneva. Marmadra Americana Makogi Apambazi Pangi Mali. India is a America limit Tonova, Silica Mali. Okay. Uncle, how's Bangladesh situation? The Amuru question number 2 is Bangladesh, Hasina 4 times consecutively mana government by Mamang the Muka 5 times 5 any, and the consecutive government Marie Shore Pagish wife over the election of Humamadi, Magi men opposition political party, wherever BNP say election the Ben Toki. Masim Rede, Adu Handaki Horibi, Ho City, Ayambana, universities the Gi Horopi Hope in the Tawi. Masida Yamnutli with the Bangladeski Bangabandu, Haidana Moy, father of nation near Hariba, Quickie, Sheikh Mujibur Rahmangi, Mitam Mayamama, Maitava, the Gi Magi, Lady Multi Mayamama, a quickie Tugaiba, Sumbagi, at the gate Moyahanagi, Lady Awami Legacy, Punamaxi, Maitadopa, denounced overseas Chaunui. Adu Bangladeski 1972, the Bangladeski Nintam. Bagi numit palan dawraba matungda handaki se in terms of crore population mayam se street ta tholaga Bangladesh ki ningdam numit ne haidana celebration tawuji amako uri handak se Hasina na satkibada masida miyam gi frustration mayam ama miyam gi yamna pendabagi kholaw mayam ama lakhriba je masi kadai wai dagi karamba factor dagi thogli ibnena uncle gi observation da ubi Masaka no ne ako India de am na hainari ba anti incumbency factor go Marazi am chaw no yore aduga Sheikh Hasina ma de awami lig na so Bangladesh he aikoina ningkha tam bo porakpani aikoina masigi mahi khudimak enjoy to godon have a attitude che masigi Bangladesh ki common man akogi yaning da ba di ningkha tam bo porakre phare Adubo, economic boom laiva, Bangladesh ki economy India again Pari Hinderini, Masime, Marie Leneva, Mahidi de share dominance Haganda, our Milhena logotomy, Akona freedom fighter Nehare, Makoi quota system, Anova, Chanagator, Murda, 30% our miliki, the freedom fighter Masamasu. Adu Sheikh Hasina Maki, Masamasuzu, Hariba Kota, entitled Taureba. Yes. Sigamu Kharaj the Yamwana Labor Freedom Fighter Karino Kong the 1971 to Yipu in a go. Man. I know was generous in the Madu unfair way in a Kanmatavaneva. 0.75 of the never. When the freedom fighter and identified Tories 0.75 to 75 to 30% low Haragadi. Adumasu number 1 lale. Yes. Ada Supreme Court Namagi Kota can was a kaki in Namagi Bangladesh. Yes. Ada Supreme Court country the Sheikh Hasina told on we roll back the Madimagi is let him do never. Yes. Mana roll back the which answer hold the Supreme Court in a kake. Supreme Court Kaisi Magi Kota assistant or lale have never go. Yes. Yaning they have never. Sinasu Magi Mike the Horiba. Irang mayam the he na other acquaintance to Minena engine the Conjalapaneva. India doesn't Aku BJP na Sarkar fighting with the IJK BJP pay Pate Congress Watuna Teko. Congress na sang na Palambase, Aquina India in Katam Porokpani have a namaz sang na Palaga corrupt practices Habijabi Prazas in the Yam Nakaring Nehru Gandhi families in a Jumirakunde Lale India has a monoporokpanica and don't middle go. Yes.
masi yam sang na chatpe yarate India da 2014 da akhoi madugi narrative me amda loina thugaraga BJP na sarkar pai gredna adagi 1999 da su pai gre adagi matham bas bai pai ri zikari genda madugi narrative da lebak se pina ningkha tamba porpani na hairaga misdit me am tauge badi ya prajana kashi yaro ngang akhoi jibon ngang na padi opening ngang na kaneba yes madu mani Bangladesh to isu angka aroiba wangwina kala laksaning baze hauji manipur gi interest ta ekoi manipur gi perspective ge hauji Bangladesh ki irang je koina kamai ni yengba yage heba wangjine kala laksaning is masida posak ani ka angka aina ujabaze number 1 ekoi gi manipuri singna ada quota ama enjoy tori ethnic minority singi oiba 5% gi quota je manipuri population ena identify towa community ohum Bishnupriya Maitei amadi pangal high community ohum sina 5% reservations enjoy tawi aduga 5% reservations se khwaidigi masigi khudong saba phangba community singi marakta ekoi manipuri community singa leading oina le adu masigi reservation siga reservation punama hojiki mairoi singna hobi hojida reject tawri accept reservation ani dangni moina reject tawdabaje amana disability gi reservation amasung amana ethnic minority gi tribal reservation sine masigi reservation maswai da manipur gi interest ma moi adum ekoi shohdabra habigi potoni adu ani subada manipur gi population se ayamana Hasina ka khare hina close oibase masi jo dum lei hojik si moigi Maulubi Bazar da ekoi jila parishad oina kari bazi vice chairman oina leirize 8 lakhs muki population ni masi dum manipuri nupi pangal nupi amakna se election je kadan lei masi awami league kisu oi aduga muka chapmana na hariba mafam Maulubi Bazar swai gi PNP gi leader sing si jo ayamba manipuri kangu na ayamba oi bengali me amam le taraga ju moina ayamba oi bedong na tawi aduga majority of the people si BNP khare hina close oi bedong na tawi adu ngarang ji ekoi maitai adagi pangal adagi manipuri community मैम थोलगा celebration तौबजे मसीजु याम चाउन उई एकoi ngarang makse ado ekoi kharaju wari sananaba notice window dagi phone jagena jo hojik ekoi try tawjari swaida manipur gi miyengda hojiki Bangladesh to iba thodok sina karam implication pi ba yai habi ofam jina atopa mana agar ngasai ki cookie gi population amakha moi gi chitagong tractor leiba 1,50,000 muk leiba population sida masi concern jedum se khasina na jo hairam leire aduga magi government jina su track down to khibele punna maksi gi nga kana manipur ga Bangladesh ka leinari ba aduga ekoi gi people even including ekoi diaspora single leinari relation to da masi de kai ki impact pi ra ba yai an kai I just need yang bada Bangladesh ta Manipuri sing haibadi Maitei pangan amadi atai haidare ko hoi moisi Bangladesh people na adam kan hostile de amanu palaso Manipur da masing yam ba pangan maya Manipur si in harmony lei haibji moijo khangne ba ko ki harmony je moi ada ju thugai ningoi ba aduga moigi politics ta karida Manipuri mayam laibachna thudna kaiblaite hojigi kota Hasina wagera Khalida Jia wagera military nu panbo wagera akhui Manipuri singse moina thudona makoina chathri lambi da ayet papi boina udabanina akhui minority gi moina thamam tokpa protection je pirkani nai thajai ba thoina kaibo honga ai moniko humble opinion aduga amaram da cookie mayam takhaira pachdi akhoigi military nu palasu anubo government ju palasu ai hena kanjala kanin khale madin this Hasina na chai hundra tak suruba prime minister ma oibina cookie sing ji yenga moigi military na taka young leaders in lagore yengba se khena neba cookie sing moi ada yam satina pulap kuina maruina moigi military na pam daba community de oireba Karinda Bangladesh ta awami oiro BNP oiro makoida nationalism ki feeling di loin wangna leringa kaneba Bangladesh national je thugaye mogi separate homeland ma same gen kulai paira Bangalore tore amotore aduna cookie opposition dei phagala kadam mande hena soksala kadam male okay kal yam nuai je aduga ai je aroi bide hai grabane adugo aina hangaudra gadi nuai roi daba amkhak leire aikoi maroina Manipur ga Bangladesh ka leina relations de yam chawba point amadi aikoi ki highest number of student hai batare medical tamba chatisi ekoi hana China do oiram baje ji Bangladesh na number 1 oi aduna hoji ekoi gi even India gi oina jo handak se number of students around 7,000 hen India gi student Bangladesh ta leibisi thengna gi ado sigi manung da Manipur da gi masing yam grave student mayam ma hoji Bangladesh ta medical tamba gi masi education tourism gi part amoina asmain leigiba mayam je hoji am chawna somda gi jo hanba thola ga loi legre college sing da gi ado moi gi tungi
लाइबक से करी ओइगेदगे हाबसिनी मोइ इन टर्म्स ऑफ मोइन पैसा इन्वेस्ट तौरी जी यामना चावरबा लाख लाख तनी बांग्लादेश दा दाइक तमबे थाजलुरे पैसा से दो करी हाबिबे अंकल सी मतंग सी बांग्लादेश ता होजिक से अखोगी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म न चिंग बसे चंगा के तरह क्या उदेबा शेख हसीना खंदे में खंदे याम नुंगाई बमना बांग्लादेश की इकोनॉमी से फगल आगा मोगी प्रजा की लाइफ से नुंगाई रखबनिना इकोनॉमी दा सिगुम अखोगी छात्र की टूरिज्म चिना मोगी इकोनॉमी दा क्या कंट्रीब्यूट तवे से मोगी कॉन्शियस ओएबो कॉन्शियस होइदि नंबर 1 अखोगी तमिलिसिनी को नंबर 2 दा हंदक इरांग थोलगो मतंदा सिगुम्बा अखोगी छात्र में थिंदोरपदा मोइना सेफ्ली टेक द काइदना कनागोमतना अखोगी हॉस्टाइल वे मोनो तोरो लोइन थिंदोरेबा समना हरदा बांग्लादेश की गवर्नमेंट दा मोगी पॉपुलेशन ना सिगुम्बा फॉरेन स्टूडेंट में लागा मोइदा तंबीरे बसे मखोगी इकोनॉमी दा अचोबो कंट्रीब्यूशन पी मखोगी इकोनॉमी ना अखोई प्रजा में अंदर नुंगाई हल्ली है जब खंगबनिना मसीगी केनो से कागे दो मानदी ओके पबुंग यामना मरुब वहंग मखक्तंग अखोई ngसाइगे अंकल बिजोय के सानब वारी सी ग रिलेटेड ओइ पबुंग द लाक्सनि मसे पबुंग कंस्पिरेसी थ्योरी में आम ले कंस्पिरेसी थ्योरी जे व्हेन सच थिंग्स सुगुम यामना हिस्टोरिकल ओइ इवेंट अमा बांग्लादेश की मसे अनो पुवारी म ओइदोइनी अद सुगुम पुवारी म ओइरप मतमदा कंस्पिरेसी अद कंस्पिरेसी थ्योरी जे हंदक शेख हसीना ना हाइदम जे इंडिया दा लाकप मतमदा मा व्हाइट मैन कंस्पिरेसी थ्योरी मख मागना पुथोमी मागना हाइबे जे वेस्टर्न इंटरेस्ट ना मरम ओइरगा बांग्लादेश म्यांमार अमसुंग इंडिया की सरुक मचेत मचेत लौथोअकांदा क्रिश्चियन नेशन अमा सेमबगी मदुगी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमखक माना हाइरमे मसीगी जी इवन मोदी द फावबा मसी वार्निंग तौरमे बने माना मसीगी जी याम सीरियस ओइना लोबियो हाइदना मसी इवन बांग्लादेश की चंग इवर रिफ्यूजी मैम मिजोरम द लाइब मैम जे मसी खर सीरियस ओइना लोबियो हाइदना मिजोरम की चीफ मिनिस्टर लालदू हमा फावबा अखोगी शेख हसीना ना बांग्ला इंडिया द लांबा हेक चखिबगा लालू हमा कौरगाना मोदी ने अप्राइज तौगिबने मदु कंसर्न स्वाइ द व्हाइट मैन कंस्पिरेसी थ्योरी जे हाउ फार मसी की वैलिडिटी से क्यामु याम लैगे हबजिनी पबुंग चितागोन हिल ट्रैक अदु म्यांमार की सरुक अदु मणिपुर अमसुंग मिजोरम की सरुक सिंग मसी करि हबिनी पबुंग ए मसी आंसर से पीद्रिंगे एने से चितहोबा अम लेरे 1 मिनट मसा की मोहम्मद यूनुस की मरम द तो हंगबीगी हु इज मोहम्मद यूनुस सजी मोगे चीफ एडवाइजर वेंदोरिस Masa he was a social entrepreneur, Nobel laureate, Grameen Bank, Grameen Haibirtadi, Kungangda, Chatlakola Pesakra, Sandoga, Madimana, investor, Gamoita, Mushamgal Pokol. No, he was successful. Yes. Aduna Mase, Makangi, Mase almost 84 years, Rom Shurmani, on social life, Mase economists and entrepreneurs, so Ma Wedami, Nobel laureate, Ma Pangi Kotki. अदु माउंट जी चीफ एडवाइजर का हाफ के कोट का परहैप्स ही विल डिलीवर गुड्स अदु मथाजबम ले मसी अदु क्वाइट लुब अर्थ दे विल देयर बी द पीस रेस्टोर्ड इन बांग्लादेश से वही हम लेरी ने इवन खाली द जस्ट से हैंड पिक बाय द आर्मी मसी पोरकदरम ने शेख हसीना somehow she or he managed to convince nang sigal leru ne madam nang ye jam nang lerum bani Matoli Birang San Jarudri Madam Chekimon Pagadra, it is on his advice, then he said Hasina Chakribasya. Mark Nangan Lerimasu, in any democratic norms, the country functions is being run by the head of the government, Prime Minister. Manel, the army is nothing, army the cow, Pio, Joe and Jekaro. Tum parade me jao, tum function karo, tum ye karo. Nang politics the no role. Politics the no role, Jok the Vatara Bidi. West Pakistan the Liverpool Kayamon army generals Karama Musarap Matang Matamuta Liverpool Kayam Lenemy Sigu so hot gives you Jawi of a Marankandam country the Lapang Mapan Sigus Jawi army the more the roles a sufficient role be here with the gay army will play the crucial and pivotal role other Hajik Makoina 2018 the Tore Punamas army general Maloin Kangmani Kangna Karim the Tobangam Hidaba Maramdi Sagat Iho Sagatpa Nasaiki Jamaat Islami, Jamaat Ulemahin, ISI planted Brigadier Malak Nachi Nipan Labor, America the Delhi the Labor Maki Machanapa acting chairman BNP Tariq Rahman. Man are the epicenters are the Lerimani 2000 Carmine to Bangladesh ki intelligence Siana Masi Tumina Lehrino. Is there any
conspiracy, or is there a well covered plan? Must say, how she can be thrown? Of course, I am Jalal se tapi. Amo Prime Minister were Anirak were Homlak were Mariruk Osel Patanjala. Somebody becomes an overconfident. I am the only one high-handedness to Patanjala. Shay Marimata, Hapchalakpa, Mana Toning Tehe Torokpa, Kara Quigi Karihaini, Mana dictators, role Mangatrabasu, Prime Minister Amanam. Democratic countries, the Prime Minister is the all in all. Toning with the Torpa, me, the Pajalaka, Tamba, Korpa, Kradi, Henman, Bodi Yawi. Whatever might be the region, quite illudis, we Indian. Carmainton Okan handled to Gudiga Havisa. Machine Quintorba. Adunga Saki, Ramin Bengishe, Mapuchi advisor, I think he deserves and he can be appointed. Now, as far as my knowledge is concerned, Bangladesh, the Dumba, Nobel laureate Pangba corporatism, Tangi, Koli. Of course, some small minor controversy, Mauzutoki, somehow the government could manage to subside. Other than my politics, like him. Hajit Toriba, Hajik Adumna, Hungary will say Bangladesh, the political turmoil sepak loira. Army will always demand aina tahon bani, aina chalangi bani, aina nukoibu, aina pork bani, you will have to give me the major chunk of the slice from your bread. Natrabadi, no, you know that I can do that. Masini se khane di sumoy tarokpa. Judiciary se tumin legi ne Pakistan ne judiciary ke dore hai. It's nothing. Army General highway tamo to loin tawi. Even now the PTI gi Labor Imran Khan mabao Mao General Dunang Togunu Hayat Moyanadu the Army Mapolotupi. Judiciary is also quite. Okay, but I say Anjaki Wang white man conspiracy theories. Oh, Duro. Oh, yes, see the Kayam validity is a Cam Chumbe, Camland. Mase. Yes, Mase Mogi expanism Amaramda. China geopolitical ski tamakta. India Sibu Cordon Toganet or parcel their success. Mogi white men gi. Mo ego Malay. Say European Union gi the lady. Young Moy Pun was Amana Haigu the Aman Loni Chap Manabi. 24-25 countries, European Union gi high Punam say where the America goes. Yes. But European Union they blindly they support. Masuma Moy white men gi Mogi Asumba egoistic Malayene. Our faces are white. They are all remaining all are black. Haigu Wakanam Puyaba. We are the one we are to rule Haigu Wakanam Liaba. Other than America, immediately they will not interfere. China, China will invest a huge amount. Their intention is to dominate India, geopolitics. Tauri from Sri Lanka, Tauriba, even Nepal, Togi, Tormingam, Dankatoi, Bhutan, Togi, Torkangam, the Indian Ushinaba corporate Tori. Other than Pakistan, Monam, Pasha Thadagani, Haji Bangladesh Thadagani, how they can destroy India. Bangladesh, Mohammed, nothing wrong. Masiki impacts serious impact will fall on India. India is a counter to Guturme. It is very unfortunate. I think say white people gido. Yes, yes. Mone Tori was say. Moise Moigi Bangladesh ki Prime Minister Harimadi, it is 100% true. Mo the Christianity gi or Christianism gi. Moigi mantra say English secret tambiba khotpa tauba khotpa my base ama thamba khotpa Air Force ki ama under the cover of that koishi tauba sitaban almost all of the Southeast Asian countries ponmok loin America gilone base lebang aktani do aduna slowly gradually say example Canada ki Indonesia diga tawgriba East Timor Indonesia le Portuguese loin le mangatani East Timor digi loin no lebi jate en mo loin tandhokre. But those system of the English culture, English Christianity, the money complete lono on Homa Badina. Nadi Moy country, the Moina support Toragamona Hanler Manina, Portugalese the Amatalite, the Mohi culture Punamtula Popul Mon Tambirame, English Christian Tambirame, Christian Tambirame, Moni Indonesia, the more revolutions, the Toraga, Moyamu independent country, pick up a country. Ama Moy Stimor high with the Amo country the Umpoid. Adugi Stimor country to give same design and a sen I am Nangasi Talibase, Nasimon Uribase, Mokui the give Moy countries ki Mokui constitutions of the Moy Chehitara, Marimama, Moy Purga, and a sen I am Moy Gian Saka Pagrabana. Aduna Moy white men gi Moki Masum boy hegemonistic behavior Malay. Akoi white Chamrani, Akoi Sini Sinakon have the Togudamni, Habis Bangladesh, the Moinamasa Toba. Tobu se Sheikh Hasina mana thingba. She thingba se Bangladesh ki music jimona pam daba.
इंडिया दी खर सोप होबे कंट्री ने इंडिया दी चलो भाई 100 क्रिश्चियन लो कई मुस्लिम लो हिंदू कईम तो कई देखो इसे खुशी खुशी लेना है तो जो चाहे मर्जी अब करो प्राइम मिनिस्टर से कोई आधा अमेरिका दी लागू ओयो से उन में यादुरी जाने हाई बर्थते वी हैव नो डिफरेंशिएशन लाइक दैट मतलब कायरिक पद्यम कायरी और बांग्लादेश से इट हैज बिकम अ टारगेट बांग्लादेश विल नेवर रेस्टोर अ पीस आई हाई इट विल टेक टाइम Bangladesh will never restore peace. Manam di sige players se Pakistan will always play an pivotal role. ISI will be the deciding factor, and Army General will be always in a commander in chief. Prime Minister will be there as a head, but she will be the second fiddle. Anybody comes, so Army's rule slowly, gradually will come and will impose it, and it will be turmoil. But the Kangwe Kang Wahu War Amgam Yan Tarkini. Okay, but now Awami League na yam kan high vazi masida atopa foreign hands ma'am yawi it is not a student movement masi migration kakagi movement nate mapungo in the western hand ma'am masida yawi have ki wafam ni masi gi wafam je amuk iku media report ma'am da masi validate to wai pata re pamu masi mapungo in the tori vazi hozik Sheikh Hasina ne India da thungi vaze ma ki ahan ba safe space amuk mana lobuni ahan vazi di India da ma India da legi ne khande ahan bo opinion je according to media report yamna Reuters kumba yamna authentic oiba media report sing matungina Sheikh Hasina se UK da asylum logune havani UK da anoba government ama lakre Labour Party ga anoba government ama lakre Labour Party ga anoba government se home department moi ki official statement ama da thamai bo ofam jai hauju ji ki oina Sheikh Hasina natragane any political leader ama da asylum pibagi madugi oiba ikoi provision sing UK gi oina leite haraga yamna deny togre hauji Sheikh Hasina je hauji UK da changa ga asylum lobagi oithopasi lero and again they have directed ado moina pirakba atopa another suggestion je magna ihan hanba mana thungaga magi safe oina leiba leipak to aduda leibana magi gidamta khwaidai safagane na United Kingdom gi government hauji Sheikh Hasina gi damta hairakare and another hauji Sheikh Hasina gi magi manau nupi ji ga mabani koi Sheikh Rehana ga mabani se military helicopter amada Bangabandhu da gi pairakibani and then after that India gi airspace sanga kanda Agartala da koi amuk tagibani Agartala da and then they come to Ghaziabad hauji si Delhi da lebana ti NCR gi manung chanba koi Ghaziabad ni leisi UP manung da ni leibasi ada hauji si another development amana United States na Khalida ikoi Sheikh Hasina gi piram magi visa se amuk cancel tokibagi anoba development amuk lai matang sida why western nation mayam jina kari gi denial da leim no and even in India da so hoji phause prime minister na Sheikh Hasina unadri Sheikh Hasina definitely expect orongani as a very good friend of her ikoi prime minister ko unabira kadra haidana prime minister nu unabagi muhute India gi chief ikoi gi security advisor Ajit Doval go unagi then Ajit Doval go unaraba matung da India da all party meeting including Rahul Gandhi yauna ekomi pam gre Rahul Gandhi ne yamaru question sing mayam ma hangi bagi wafam sing media report lai hauzik India gi oina pabung na habi bedong na habitare yamna chawba concern amane Bangladesh ki laiba political development je India da yamna tang na thokpa all party meeting for haibi issue sing ki damakta kaugiba lere now pabung da lakchaningi vaje how far ngasai ki United States amadi UK na Sheikh Hasina je makhoyi mafam da asylum piba aduga moida ma lehenbagi or madugi kudong chaba je deny to ribagi maro maram je kari yo be please jengbiu it is just achuma wa hairu bagi tamakta ni mangu dinga si Americana avoid to ribase Americana avoid to ribase UK ne avoid to ribase UK has nothing to do where the US go whole European Union will go with the white men gi mohi wakanam leiyaba aduna jing matam punamakta aduna oi matung de mase moi consideration ama lakpasu yari jamna lur bese marak siga makada ida lege dun haibase India da mak thambase yam thamningi adu Bangladesh hai anu ba country farasu patrasu ama my government of form to moi pari khige dori as per the recognitions by the United Nations ma country ma una lakani India gi khwaide ki border the trouble or ka doris amani India sonusu mari phajana lene da busu jade yesterday's my friend maybe today's foe but may not be covertly but outwardly the uttabajati yang na je Sheikh Hasina lapta lunitiner mani mai tamuk to sige ko India do to bunga moido now she has been ousted major role
pivotal role played by the army's role. Okay, army general ni. Manam di mana to di masi kadung se mana nakanan mo to mana sana ba game ni. Mana thadon mani phajana pi na quietly hajen khochen na to dana. Adi shonda na musu mai chusan masu masu yauri bani because he wants to play major role. Because politics the rajniti the democratic system the army has nothing to do army general. Yes. Aduni she luri se aduna. Hajik akhoi mai gi party anova BNP lakadori ba masi ki group sigi amok kanana pugudori machan pan pugudori ma America de lakadori London na lakadori ra khalida jiana form to de the army na pam doni khan gadori se asini luri ba se the political turmoil in Bangladesh will continue. Another ngasai Jamaat Islami Jamaat Ulema hin and ISA from the Pakistan di law in major role se monisana gadori moniso mu apam se harik gadori adu kanana kari pugudori habes it will be totally chaos. Wali masa taruki darba. Okay, Pong the yam tien bo hangam da hangjage Pong yam tien pa khun bibiyo sajik was it haidana the Sheikh Hasina gi mahaki machanu pa je mahakna ikoi India gi media the people magi interview ma da man haigi baje hojikti we are no longer responsible for the people of Bangladesh. The people of Bangladesh na moine khanjaba mogi government hojikti laani and then let that government rule them and I'm not accountable for anything. We are just accountable for our awami leaders. Awami ki luchingba mayam dogi khakhtang ne khoine accountable oje moji kamaina Bangladesh te puthora kadage amasu mogi kamaina safe o hingedage habadu khaktane ine khali je na man haige soida awami ki luchingba singse masi mayam ji hingbada yam khudong thibagi situation ma leibra habisini pam kare happening. Oh yes, definitely. Definitely. Singin tani bam letru na sigong na tani habado moi se mo phagat pa phugat pa tarokadra ma tawse tarokani mo shoidana nang chahi tara kun noina koi bin rekhi hai wakal me hata somehow rather moje je awam BNP ki leader me amse political prisoner me amse ne jail de hujik tholai moje jail da kuina lei uri ne ba pamong ko moi da revengeful oiba mindset lei ram da to jari every possibility hani ge prime minister phara chahi ke ma 2018 ne thamai dana ko asem of course it is a house arrest orusu orusu your movement is not free hai bani hai it is as good as a prison ne. Yes, she has no locus standi. Yes, aduna mase tit for tat tarukadra plus na hai a major role army will play then ISI from Pakistan already they are involved. Say Jamaat Islami okay Jamaat Ulema hin mokusilim na tharoi shepul musse do na kanana kari yogi ne kai taruk na hoini amo islamization tawduna Bangladesh tawgudra tawroidra adu samu problem lakna hindu so mayam su leiri ate community su leiri it will be thoroughly chaos sahi khar changi gani kanang khani Bangladesh pau amuk kamu pongkai kaibra mache tabra but they will not be peace. It will be serious headache on the part of the government. White man conspiracy theory ki dugi matung ina de Pakistan dagi ani soba like Bangladesh me Bangladesh is a new Pakistan haibare anuba Pakistan amaga ahum suba Pakistan amaga Bangladesh sai semak kadra haidana hajung pabung na hairi ja there is a rise of reasonable apprehension masimak white man conspiracy de hairi anyway I am coming to uncle the muk laksake uncle the lakchaning baji I few questions correct lai uncle the ngasai masi khar tiena khumbiro ai khu ki pau ko hang mayam ja hang bayana ba haiba dare aham da hang jeni je ai khu ki Bangladesh ki hoju ji ki haiba dare people sing se lady iho si tasing na moi anti India oiba iho mo oibra haiba je achoba concern amani maram de prime minister Modi na mamang da Bangladesh ta visit tobo matam da achoba protest ma khak togi haiba protest to even mi si before we yau khiba aduna hojik lady ba Sheikh Hasina is taken to be very close to our prime minister and also to India ga close oiba dong na ma se filter away to the people of Bangladesh so masina maram oiga Sheikh Hasina hojik changja from lori ji India dani hojik lady ba iho movement siga movement si India se kitang India da khar yaning do movement mo inu ubra adu uraga de madu kari gino habi matam amada khogi India se Bangladesh si singna khwaidagi nakna ba makhoigi marup amani makhoigi lepak sem bi rakpa semdana bo hanam da mateng pang bi khiba lepak amani na khalaga India masa sing uba matam da honor toram base masi akhoigi India gi akoi successive government sing na haibatare Bangladesh ta chathariba makoi external policy se sai Tamo Bijoy gi kano du da point du da yaubo afama ai amu hanjan jage akoi India gi external policy si da akoi people to people gi waiba nakshen ne bagi waiba relationship amu ina sakhidra ba magi lengak tu ga akoi gi Bharti lengak ka leinaba lengak tu da support to bo ina sakhiba Bangladesh
people the support to boy the chalakta do potama la creva kaigino I kanda ngasagi Bangladesh ki miyam se masida makoigi civil liberty matam sangna deprive toraba moigi political liberty matam sangna deprive toraba arege makoigi leriba is kano miyam se institute miyam aduga makoigi tongan ba establishment miyam se masi tapna ngasagi family amagi kano ina onthora aba sum tam onthora ba arege job phobada ngasagi kano du da yaukhiba freedom movement to the yaukhiba singi macha masuna 30% paige da maringa sai Bangladesh ki phaja job mayam che masi singa sai ki my family kharagi imung manung kharagi legacy sina shum madugi mayam do kanu tawe podam la ba sigi matam sida akoi regime siga sai ki India government ka yam na nakshan na regime sikha kan nakshan na gi monga mo urak ko matam sida Bangladesh people sing sina India se masi head way ba nasagi magi Bangladesh ki regime do madu yaning da ba miyam sina India se head way no ubagi feeling se masi number 1 lak pai maramama sirawai ado ani shubana nasagi India da khoigi hojusik lairiba government sina awai pro minority so ba ana sorry khoigi anti minority so ba aduga anti Muslim way ba wa hek ngang ba yaw ba thabak hek to ba yaw ba for example triple talak ki hek hairo ne adagi for example akhoi san len ba bip ben ki matang hek hairo toan ba sum issue khara da akhoi Muslim sing ki sentiment khara sok pa matang hek lak pa kanda Muslim as a whole adu common phenomenon na moina Bangladesh ta leba Muslim sing duna su madugi sentiment du hek share to pa duna mara mora kanda India da thok pa tongan ba akhoi adum ba issue sing da Bangladesh ta ka demonstration to pa aragi India gi regime gi mayap to slogan law ba khot pa lak pa even Narendra Modi na Bangladesh sat pa kanda ga Bangladesh ki people na ga chauba akhoi protest ama ga tawai sa dum ba gi sentiment ta lakhi ba sum ba gi factor sing si su amani adra si hauji ki leriba sida Bangladesh as a whole makhoi gi miyam na India bu anti waina uban nate ado India gi leriba khoi gi some certain issues nasai tamo bijoy na habata khoi gi point ba yaw khre khoi gi kano se khoi migrant issue gi matang se masi khoi anti Bangladeshi oi ba yamna choba sentiment na moina India digi react torak pa daw na makhoi gi miyam sina feel to ba adugi potu moida madugi kano tu counterproductive oi ba issue laita ba nate haujiki leriba Bangladesh ki leriba miyam sina akhoi India se matamamada akhoi Bangladesh se leipak se ning tambada India gi contribution laiki ha se khangaga su hauji ki leriba akhoi gi khara akhoi anti Bangladeshi oi ba aduga India manung da akhoi gi tongan ba some political section khara dagi anti Muslim oi ba thong khara hek urakpa sum matang swaida khitang akhoi gi moi gi dalem na se sumai change to bani okay Bangladesh da lei ba koi ethnic minority sing have tare masida chakma lai re even kuki hairo adagi akhoi gi Manipur gi population khara lai ri akhoi pangal maitai adagi then Bishnupriya mayamji makoi si da have tare anu bula ka do government se hoji anu government amadi lani and Sheikh Hasina is not likely to return aduna hoji la ka do anu government ji lak pa kanda anu political situation ma lak pa kanda makoi da khudong cha da mai na gadra na tragana maduki impact si moi da kari oigani habadni kari habini hoji phawbagi oina ujabada Miraj akhoi gi Bangladesh Nationalist Party se masina 1975 ta Sheikh Mujibur Rahman se assassinate tawra matung da makhoi gi anauba government ama lakpa se masigi matam sida ni akhoi gi kano gi scheduled tribe ki reservation nama 5% reservation gi potama hapchen grise madai da akhoi gi Manipuri community se maruaina Bishnupriya Manipuris aduga Maitai Manipuris to Bangal Manipuris ko masi akhoi gi hariba 5% gi reservation da lokhat grise masi haujiki BNP na panba matam ta lokhat khibne ho BNP na pan matam aduna BNP itself their policies towards the minority masi da thudok na yamna sympathetic oiba yamna reasonable oiba policy makhoi da hana mamang da laiki
ana hauji akhoi manipuri community da thoidong na apprehensive oiba karigomba ama forward langingai oide maruaina hauji akhoina laujaba akhoina tajaba dati maruaina akhoi manipuri singse masi maximum akhoi awami likta support ayamba masing yambana haiba tareko awami likta han mamang dasu akhoina sasaba khosab support toba kya ude support te tawe tawdi lay government pai ri banina ko adu khara masing yamba kangbu na support tawbusi BNP da tawbo oina uiyeba ko aduna after the independence BNP haibasina moigi nationalism se Bangladesh nationalism se da khare hena akhoi keno oiba akhoi khare hena weight se khitang lumna loba kangbu ni aduga akhoi awami lik sina akhoi India ga henna akhoi India ga closeness thambagi relationship thambagi potche masai se dana khare hena lumna lojaba poni aduna traditionally habatare India gi budi awami lik sina akhoi favorite way akhoi choice way bako aduraga su BNP leiba matam da su leipak amaga ge maraktal leinaga da magi kutniti ge marido madu adum haujiki lakadori ba no regime sina habatare maintain tawna bo honarakani haina thajaba thami balance tawna na badum honarakani thajab external gi leriba magi tongan ba keno me amse factor me amse masishu moigi leriba Bangladesh ki politician singse masi yamna ka henna mina adumaina sanabada makhoisi pangchat chakhiga moigi nationalism gi interest se masi moisu am wangna lepa amal oina lerimina moisu am wangna consider torokani haina makhata na gadal laksening bazi uncle gi mi engda this is going to be my last question uncle haitare ngasagi ethnic minorities ki matang se koi pabung da sai yam pachana heavy gi bani ngasai okay nationalist ta ngasai manipur na hojik scheduled tribe ki demand ji realize to bangam tri both for maintain pangal aduga somdadi ngasai manipuri population na khundaba Bangladesh tadi adu population dudi aikoi gi masing dudi yam gidraba masing ni adubu but aikoi gi piriba percentage today that was 5%. There is 5%, sorry. 5% never ngasai pirije aikoi gi ethnic minorities in the piriba aikoi gi reservations je masigi reservations simadi aikoi gi ihou toriba movement toriba miyam je masigi reservations ga disability ga reservation ani siti moi effect of weekend on high moi haibas masima yam chauna aikoi manipuri people da kana gadra haidana aikoi wakhan je ado aroi gaze Bangladesh ki future je kamainu uge masi cloudy oina ubra aidi yamna aikoi amamba future mo oina ubra natragana yam bright oiva aduba future mo oina ubra maramdi Bangladesh se magi economy ji booming economy oiva in the last decade haitare hoki beche hitara muksida Bangladesh angak pafangna chawkhalaba in terms of infrastructure human resource development aduga technological development aduga service sector aduga manufacturing sector da highly alitina chawkhatpa leipa mo oi aduga among South Asia da one of the fastest growing economies jo aikoi ki Bangladesh oivani even India Pakistan haiba yam much ahead oiraba leibak sing sigi per capita poba moina bit tawba ngumgiba aduma leiba mo oige haiba leipak si economic revolution ma laki dana ngasai Mohammed Yunus ke haiba Nobel laureate ke fangkiba moi mayam ke achievement mayam lekhi leiba mani hauzik leibak si economy si yam chauna chokpagi film ma legadra natragana magi future si kamaina oyenka last question Bangladesh ki hauzik bakpa hauzik leriba magi status se economically am khara shoeba am thina shoeba moi se ko to hana leraba phibam dagi am thina shoeba hokiba sahi ama ani sida am thina shoeba moi se adu tabo akhoi na sum thajabada Bangladesh da leiriba miyam se masi hodaba yam kalli moi se adu ego leiti maru ena ego si kya yauti hodaba yam kalli aduga hauji ki laiba potsi da su moigi praja se masi kahenna khara sikhraga su kahenna sihanba yade haiba praja ni sigadori si haiba potama moigi army sida badugi keno do wakhalon do lakhiba aduga supreme court na su praja sing sigi apam ba se lengak na pidraga su court na pidraga de misi bina henna thoni haiba adi conscience sam do laeba adu taragadi moigi mathang lakadori ba government che hauji army na take over tore tawpham thokpani na ko adu tawjaraga su army na mu hairi interim government am sem gani army na pura paisa loye na ko ado
interim government lam sem gani adu interim government to ko na mangani lera sem ge tarani lera sem ge ka haiba wa lakte sem gani haiba ga khudakta moi ge leriba political party me am do all political party gi meeting kauraga moi gi awamility yaudre adu atai political party sing du gi meeting kauraga adu dagi moi ware pam laura matungda moi na suggestion to ba mayam do puthong leriba mayam adu mayam du na housing interim government semani interim government si makoi for time being ni matam akakda moi pirak kadori adu matungda moi gi election lauthok kadori adu election si da free and fair oiba mamang da free and fair oidaba democracy se maming gi oina thamaga manung da democracy se akhoi gi han taraga akhoi gi democracy gi mathibong mayam se loi cha thokhibodo autocracy na ko adugi poto mahausi moi tangna bani na moi aseng ba democracy gi practice sama moi lakatra haibagi akhoi masi maram di people's ki revolution ama lai bani na democracy this is going to be the future of Bangladesh after Hasina and ngasi gi akhoi gi knowledge dialogue ki episode si ta sar ya bi ki ba manipur gi sangnai raba public figures sing ahambada akhoi gi pamung posong sonamani akhoi manipur sangnai raba socio-political commentator and also akhoi uncle Chongtham Bijoy another socio-political commentator ni yamasak naiba loina manipur sak naiba social activist uncle Jalal purung po mukana thakachari kai kun bucheri loina ngasi ki program se hobudi ki loi from yang tabi ki ba manipur miam television ki khutang da and then ki social media YouTube amadi Facebook Instagram ki khutang da yang tabi ki ba ki website ki khutang da yang tabi ki miam bo mukana thakachari kai kun bucheri me thakachari MBBS admission की दमक country के आदा चाही कुन है ना North East में हम गिथा सब बंगाक तुना महाइरोई लिसिंग अहुम है ना admission तब तुना लाखलिबा JR International Education Consultant ना 2024 के ओइना नुंगाई रबा पाउजिल के पुदुना लाखचरी बांग्लादेश Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan चिंगबा country के आदा top medical college सिंगदा MBBS admission की कुदुंग चाबा पिजरी ख्वाइदे के होंगबा fee अमसुंग installment basis ता PTN दुना यामना लाइन MBBS तंबा की कुदुंग चाबा पिजरी MBBS admission की दमक loan facility अमदी scholarship की कुदुंग चाबा दसु मतेंग पांगजरी MBBS, MD, PG diploma की मतंग दा free counseling की कुदुंग चाबा सु पिजरी admission तौरबा students सिंगी दमक MBBS foundation course तमहंदुना यामना लाइन FMGE exam माई पाक नबा होना बगी कुदुंग चाबा पिजरी contact तौबियु चाही कुन है ना North East state सिंगदा MBBS admission दा FMGE exam दा